Kita datang bukuy kau bagu ben hi lagi di bain nah sada เขาตัดออกไหมเนี่ยไม่ตัดสิ sada penganan dekap kamay di nagay piso kububohi di koniab jadi paswangan nagay diti botong-botong tanini diti ngan paharagay hanggay pagkon iti diti iso na po nga tahungatus bat no po nga habikuang do himolinggit lah himongopolinggit like himongopolinggit dosonginan so apat binahiragay punganan ko do pinunganan ko do mini mono mana munu mini mono mana munu nga daw audi dehan tonduk ko kusay nga anangan jika memilak diti tiba diti botong-botong tino do dagay tani wari ti dami na bisop diti just a small fish pond. We are trying to just put in our new neighbor fish, but I love the catfish. Yeah, I love. Saya suka dengan the catfish. Nanti beli saya yang. Kalau memang nih nangkut gua lu. Apa ikut kali na? Oh, gimana deh? Very clean. Mana sudah mereka tuh? Mini mono mana? Apat tina nakap daw ngan ko daw nga mini mono munu mana? Agingon na di siya nga agingon na di. Now it's beautiful. We have our New Year 2025 new catfish in the neighborhood, and we also have the tortoise. Buku, kira ada buku di hok. Oke. Anangan sudah catfish. My wife also love the catfish. We love it. Yes. Okay. Nah, rumah baru, teman baru, tahun baru. Nagumo lagi quality. Akon kebundusan mati timi pia kada bundusan akon kebundusan iti. Nah, manggo na di siho di. Mini mono mana mini. Tuh ya. Kosog-kosog. Tiana po nga pandan. Kinanom ko ni pandan diha. Tiana po nga bunga do ano ge bunga do lo. Nah, ngajal sabo do ko susu. Pinahidagay ti tahungatus bat do songinan apat bat na po nga sa ibuom 200 bat. Bikuang do ya. Bikuang do atu sami mga palinggit lah. Nga anangan jika diho. Ang kiba na diha kiba di kovang sungkan tukad di burgay. Tahu hay do bunga iso pa no ho.